بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ان الحسین مصباح الهدى سفینة النجات. یا کاشف الکرب وجیه الحسین اکشف کربی بحق آخک الحسین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ابا عبدالله یا حسین ابن علی ایها الشهید یا ابن رسول الله یا حجة الله علی حلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا یا وجیهة عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیهة عند الله اشفع لنا عند الله. ان الحسین مصباح الهدى سفینة النجات. یا رب الحسین اشف صدر الحسین بظهور الحجات. الهی یا حمید بحق محمد یا علی بحق علی یا فاطر بحق فاطمه یا محسن بحق الحسن یا قدیم النسان بحق الحسین علیه السلام. یا کاشف الکرب وجیه الحسین اکشف کربی بحق آخک الحسین علیه السلام. صلوات آل محمد. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela şehidi Ebu Abdullah Seyyid-ü Şehada İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mübarek viladet günüdür. Rabbil Alemin tüm sevenlerine tebrik arz edirik. Herkese Rabbil Alemin dünyada Ebu Abdullah Hüseyin Aleyhisselam'ın ziyaretini, ahirette şefaatini nasip eylesin. Ber cemal Muhammed Ali Muhammed salavat. Allah